ponovo, znači imali smo mali prekid. Došao moj... Šta sam, da, dani u nedelji, to smo rekli, ponedjeljak, utorak, srijeda, opet, nedelja, ok. Rekli smo da u petak vas pozdrave sa Bon Weekend, W naglasio sam. Danas imam sponzora za moj outfit, naravno kakav sponzor, znači sve ovo što vam ja pričam, broćemo. Probajte što više da se subscribe-ujete, kako to već ide. Neću to često da vam pričam, znači ako vam se sviđa ovo, to je to, ako vam se ne sviđa, promeniš kanal. Sad, šta sam htio reći? Meseci u godini, da, meseci u godini, to je isto jako bitno, na primjer, želite da rezervišete putovanje ili ste tu radi školovanja, tako da, jednostavno rečeno, možda ste izabrali neki fakultet ovde ili počnete sa školom i tome slično, znači, bilo koja situacija se nađete, nije loše znati nešto više. Znači, počet ćemo meseci u godini. Izvini, molim te što prekidam ovaj tvoj video ili slušanje ovog videa. Samo da ti kažem, ovdje dole imaš link, klikneš i dobiješ sve informacije o kursu. Registruj se ako hoćeš da saznaš mnogo više. Također imate onaj taster koji se zove subscribe ili follow ili iskriviti ili like ili share. Ako vam se ovo svidi, ako vam je ovo korisno, tu sam. Januar, gennaio. Pričat ću vam svaki mjesec sljedeći i sa prevodom i bez. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto. Agosto, to je aktualni mjesec u kome snimamo ovo. Settembre, ottobre, novembre, dicembre. I da ponovimo. Januar, gennaio, februar, febbraio, mart, marzo, april, aprile, i sve do ovde donekle je slično, na neki način sa ovim prvim slojima. Maggio, maj, jun, giugno, jul, luglio, avgust, agosto, septembar, settembre, oktobar, ottobre, novembar, novembre, dicembre. To je možda najčešća reč koju ja koristim, morat ćemo da je menimo. Non importa. Non importa, to bi bilo prevedeno totalno italijansko-srpski, non importa, nebitno. Znači nebitno, to isto možda koristite prilikom sporazumijevanja, viđenja s osobama. Godina, na primjer, godina se kaže anno. Vidimo se sljedećem.